إذا هو فيروز به سعيد إذا فيروز به خذ خير وقبول رب العالمين وعيد عرفة. زيارة مزلا سنة سنة پیغمبر عليه الصلاة والسلام جبو تفكر مرني و أفجي فضلك خدي تعالى قو مرة كرنا أنا ظلمتين الفيديو أم تمامي مديخو زيارة دكن وأم دعاء جوارة دكن لو را دعاء مقبول دبشتي مرنا إنسان دجي مقبول جوية كي إن شاء الله تعالى عددك خوشكد نوا مسلمان دقو روجي عيدا و إيواري إينا و روجي إينا تينا زيارتيا مديخو وانا زيارت كن أفضلك و قنجيك جمومنا تماما جوية كي لازم أقول مؤمن زيارتيا تربية خو بكن مدية خو بكن سنتك بيغمبر عليه الصلاة والسلام إحياء دبي يا هندك أفا تعالى الرحمة قول تمامي مدية مسلمانة بكي ويالنز أزوي ببيجم زيارتها مزالة نقو بالشكل كي قو خود تعالى غزبة خل مدية بكي بقيافتك فكري بيدك ورنو نباشية بكونوا بشكل طازي أفينا تبي حرامة مريجي بي عذاب دبيني هياما يجبينا هبي خد تعالى جوا راضي بي ان شاء الله تعالى وقت ما هات نسر مزلا ام سلاوي لو بكن ام تفكر مرني بكن وام هيفيا دعاء بكن خد تعالى هاد شعيدي جو هنا شخوا ايجو جي حستكن السباني بي تينا فيدري ام فيدري بيرمان قاش لمشتكن وام بيرم لاش مشتبن وفاتحه تخوين ياسين تخوين قران تخوين وقدر الشهيد محمد صديق تسمده كي زاب فداكار بو genç ki var bu. Beni beş demir de bu. Çıdıkır zalamı go ka atıl kare zirare katı çıdıkı. Ve baba zavs min barda. Dugo min serbest bike. Sadece teemir bike zemrete hazırım. خدا قسمت کرنے مگو من دعوی زواج عسکری کر من دعوی زواج علیه کر مگو حق تا زواج کرم بس تا عسکری آخوا کریه او ها من فدی کر پستا خود همه گو بابا بعد شهید ببن گو غایم شهیدیه گو تدیشمر بیار بزاویچ اب کلمه وی اب تاني تكلفة يزمر أول شخور أبو هبال كخد شاي خانة رستمن وشون بسروان ساكنين ما شهيد كر هبالي برين دار بوا بالشهيد به فباش بويته اسبو تمام الشهيدة هبالي الشهيد الوراد برن الشهيد عبد الله قرآن sadece teskivtine bu ciraneme bu Kur'an rızarı kadavi şehit kere. Atanım
مالا بيدوي شهيد كر خذي حقي والله Her bayram olduğu gibi bu Ramazan bayramında da işte mezarlıkları ziyaret etmeye gelmişiz. Bu güzel etkinliği, bu güzel geleneği sürekli olarak sürdürmemiz gerekir. Çünkü gelip burada ölülerimizi hatırlamak, onları yad etmek ve bizim de yani yarın öbür gün buraya gireceğimizi bilerek buna bir hazırlık yapıp yani burayı sürekli olarak kendi aklımızda tutup buranın da bizim yerimizin olduğunu bilerek kendimizi buna hazırlık etmemiz gerektiğini bilmemiz lazım ve burayı sürekli olarak ziyaret etmemiz lazım. Annelerimizi, babalarımızı, dedelerimizi, ölülerimizi burada ziyaret edelim ki özellikle gençlere de tavsiyelerimiz gelip görsünler. Yani böyle ölümü hatırladıkça gençliğin önemini bilecekler ve kendilerini kötü alışkanlıklardan uzak tutup işte genç burada bakıyor, genç ölmüş, çocuk ölmüş, yaşlı ölmüş, bayan ölmüş, erkek ölmüş. Bunun farkında bilerek bir farkındalık oluşturarak bununla ilgili olarak sürekli olarak mezarlık ziyaretlerinin yapılmasını istiyoruz. Her zaman yaptığımız gibi, her bayramda yaptığımız gibi bayram namazından sonra mezarlık ziyaretinde bulunuyoruz. 3 ayrı mezarlığı ziyaret ettim. Ayrı mezarlıklarda ölülerimiz var, şehitlerimiz var. Allah rızası için hepsini ziyaret ediyoruz. Ruhlarına Yasin okuyoruz, Fatiha okuyoruz. Allah ruhlarına ulaştırsın inşallah. Daha sonra gidip daha yeni akrabalarımızın bayramını kutluyoruz. Biz her bayramda, bayram namazından sonra ilk yaptığımız şey buradaki mezarlıklara gelmek. Çünkü burada bir sürü şehit var, 90'lı yılların şehitleri. Onlar bizler için canını verdi. Biz de sabahleyin önce onları ziyarete geliyoruz, daha sonra bayramlaşmalara gidiyoruz. Burada şehit rehberim ve birçok şehidin daha mezarı var. Mezarlıktan sonra işte normal artık kendi akraba ziyaretlerimize devam ediyoruz.